He namukena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, I'm the Dakar, Mapele the boss, doing a Dakar, will link and Jeepy the Khatapila. Even then, from there, that cave lavla, Naiku RIP to Kokwani Chalani. Yeah, so, Fiki to Mapele Avalalish. Elvis Sago, Uri in Khatapila the boss. Manankar was one info. As you can see, Kursofton Travesinja, Fanta Lisha Khatapila, Lisha Pengal and Cosino, very shinde beef track, man. I need him to track Obama maybe 2 weeks back. Yeah, beef for mental from like, come on, Babanga put to Wimbledon, about no Samba, but Sambi, Manuma, Pasele, I don't have time for such. Alhamdulillah, Alhamdulillah Elvis. Iman As you have heard, yeah. Very Jeepy Khatapila no, I'm a parcel. Yo, yeah, as you have heard, Mapele are similar to Tivangartiv. Jeepy the Khatapila no email and a code. So as you know already, I'm gonna beef track Jeepy the Khatapila inga Mabyerhee. Now of course the expose Brian Dono obviously. Yeah, so go if you're similar you can search for it. Yeah, and then from there, I yakataka Kokwani Chalani. Yeah, so the 3rd June, as you can see, kwala nifike ivona xigaza forward vafukazala this post. Vako eka siku ra namuntlha hi mi tivisa hi ta ku hundza emisaveni ka Kokwani Chalani. So as you can see, a va na 93 years. Yo! Yeah, va hanyini mpela. A ku va ka Mavhuza. A ku hi vona mutumbuluxi or musunguli wa team leyi sweswi wa yi tivekaka as Jackson Young Stars. So swo ku loko ni vona loko va yi tumbuluxa a yi tiveka as Babango FC. I think hi leswi a lava ku tsala swona unless if I made the mistake. Lomu a ku hungasiwa kona hi ti-weekend leswi nga fika tsala swona. So as you can see hi lava gogo Chalani. Na mani nga tshama ni va vona a no twa ku na Chalani a ni nga tshama ni va vona. So by the way i n'wanuna ni mi nga bayiziseki hi mhaka Chalani lexi. As you can see yaleyo yin'wana image va na team kwalano. Va tirheni to be honest and va na matimu ya kulukumba ngopfu a hi lole ntiyiso yin'wana yale picture kwalano. Then yin'wana leswaku lava ri ka GCR I think. Hinkwavo va ri ka GCR ke hi movha yin'wana yale picture leyi komba yi recent yi na quality leyi. As you can see ke hinda yale as you can see Nova 8 ai ya khale ngopfu picture leyi. Ke hinda yale yin'wana kwalano image. So hi vona gogo Chalani vo tala ti goalkeeper to tala va ta mi byela matimu yo tala ngopfu. Ti goalkeeper loko ri ku ta ti goalkeeper ka Master T hi byeleni ku mi hlangene na yini. A yi dumini swinene Kokwani Chalani le bolweni na swi tiveki ti ta ku nela ti-goal siku ra kona. Ti ta ku nela i swi twisisa ku ya hi hlangene na swona. Van'wana va vula ku i korela hi ti-11 goals. So a yi hi leswi kahlaka Kokwani Chalani ka side ra bolo a yi dume hi swona sweswo. Ku a yi na power hala. Goalkeeper yi nga ta vona nchumu a xi na power and stuff like that. So hi sweswo loko ri a mi nge subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe. Ka nsati wa munhu kasi van'wana va ri dali ka nsati wa le kaya u khisa nuna wa vanhu va khisa nuna wa wena hi ku sa loko munhu a hete ku yiva va nga n'wi yivela siku rin'wana va ta mi gangisa jazi leswi a wu famba mi gangisa vasati va vanhu tati ku mu support vana va ka va nga ri va wena u to swi vona ku dya ngopfu vana va koho swi dyela nsele ku laya swi fa swi pfuka na vusiku sweka ka nharhu everyday loko swi vona swa ku swi xurhile swo nwa ino tlhari sungula hansi ta hi ku support.